دمن وشد بینرن هجا جستودیوین دنگ امریکا لواشنطن سلاوورز تماشان نجات دنباش امه به هلبجارتین امریکا دست بکن. پیش هلبجارتین دموکراتان ین بو دیارکرنا بربجاری هلبجارتین سروکاتی امریکا یا 2020 دوام دکن. جبربجاران جگیری سروکی امریکای بری جو بایدن کود سیشما سوپر دقزنش کربو سرکفتن خواه و هفتهجی دوماند. بایدن لمیشیگن یا به 125 دلگه درباس کرد که بو دیارکرنا بربجاری دموکرات یک جه ایالتین هری گرینگه. بربجاری دنیه لپیش سناتور ورمونت برنی ساندرز درباس کرد. اول میسیسیپی و میزوری جب سرکت و به حجمه دلگین خواه فرق مزن کرد. وید سشما سوپر ده جه 14 ایالتان لدهان بربجارین دن لدو خواه هشت بون. بر هلبجارتن و هفته بایدن جه 18 ایالتان 607 و ساندرشی 507 4 دلگه کم کربون. بربجار دموکرات یه بو سرکاتی امریکا دوی بشکری 1991 دلگه هم بستینه. کیسن ویروسا کرونا لامریکا هر زیده تر دبن تانها 30 کسان جان خواج دست دانه و 700 کس پیش راست کری هنه ریوبریا ترامپ ده دزانین کو او هر تشتی دکن جبو پاراستنا خلکه جو ویروسه دگل بلاوبونا ویروسا کرونا لامریکا بکیمی و هزار امریکی جه 37 ولایتان دگل دورا واشنطنا پایتخت لدماسکو اک نخوشان جان خوش دست داینه. یکم حالت ویروسا کرونا ل 21 ماه شباط لولایت واشنطن آشکرا بو و هر پشتی هنگه هجمارا حالتین پشت راست کری بروزیده بونه و دچن. بلابونا ویروسا کرونا حکومت امریکا ناچار کر پنگاوین لزگین بها ویجد وکو داخستنا هجمارکا خوندنگهان و کارداریان و زانینگهان لچندین ولایتین امریکا. دورا نیو روشل یا باکور باجر نیویورک جهر جهکی دی امریکا پتر حالت نخوشیه لهنه. کار به دست سخلمیه دبیجن توی زیده بونا هجمار حالت نخوشیه لهشتا روش لبن کنترول دایا. لأمريكا حالة نخشية نو هنا ما حفصدو 12 حالت هبون دقل مرناسي ويك كسان حتى شوابوري وبرب زيدبون فادتشه ام بينغافين رش دافيجن ويا بيدفي ام دكن بو كنترول كرنا روشي جبو غوريجا مترسية كيم ببا شارزاین آبوری هوشداری دادن لسر روش آبوری امریکا گورنگ ببتا قربانی ویروسا کرونا و توای آبوری ولاتی دا کفتن کامازن بخوبه ببینه. لدست پیکا و حبتی بازار دراوی جهانی و بتایبت یا امریکا رژه قابلنتر تومار کرد جبری بهای دراوی جارکادی دا بکهوه. بازار دراوی داون جوس به 2000 خالان دا کفت که خرابترین یکه هرج سال 2008 لیسروک امریکا دونالد ترامپ پیشراز دکت که روش آبوری ولاتی باشه و پنگاوین رشت هاویتن بو کم کرنا باندورا ویروسا کرونا لسر آبوری ولاتی و که کم کرنا باجه لسر هندک کمپانیان. اف تشتكي نچاوري كري بو اف جي چيني دركت ولزور ولاتان بلاف بو لبيتر جي صد ولاتان بلاف بويا مخو آماده كريا ولداوية نامينة امدكارن وكو گمي او هلن عزماني بپاريزن دوي هر کسك وشيار به لإيران هجمارا نخوشان گهشت پتر جه 8800 نخوشان ولدما 24 دمجميرين بوري 54 کسندی نخوش کفتن و او بلندرین هجماره لولات کجبلی چینه هرج دسپیکا بلافبونا نخوشیه. جاوید رحمان بر پرسه نتوین گرتی بو ماف مروان لإيران دبیجت نخوشی ببرفرهی لإيران بلافبویه. روشت درباری ویروسا کرونا لإيران زور خرابه نخوشی زور بلا بویه به بوچونا من دولت کارکی لاواز دکه و درنگ دست پیکر. لولاتین اوروپا ایتالیا پتر جهر ولاتکی دی بتندی کفتیه بر پژیا کرونا ویروس و هجمارا قربانیان گهشت 168 کسان کو بلندترین یکه پشتی چینه. حکومت ایتالیا بریاردا تویا سنور ولاتی دا بخد و کمبون انگشتی و هاتنو چونا نزور پیدوی قدغه کرد. ترسا بلابونا ویروسا کرونا باندور کریه لسر شوازا جیانا خلکه لتوایا جهانه چه لیارینگهن ورزشی یانجی کمبون فرمی وکو یا یکتیا اوروپا. فروکێکی چینê 192 هەموێلاتیین تایوانê ji eyaleta Hubei ya Çînê bir Taywanê.
تین زانن که ویروسا کرونا جارا یکم دیالت هوبی درکت و جور لدنیای بلاو بو. اف دبه سیمن فروک که حملاتین تایوانی تینه تایوانی دما روی جفروکی پیاد بن جالی کاربدستن سغلمی و جبو مترسی ویروسا کرونایی تین کنترل کرن. وی هفته نیزکی 361 حملاتین تایوانی جچینی وگریان ولاتین خواه. لی ترکیه یک کیسا ویروسا کرونا هات پیش راست کرن دمکه دا حکومت دبیجه وان هر تشکریه دا کو اف ویروس د ترکیه دا بلاو نبه وزارت ساخلمیه دا زانین کو او ظلامه ویروس هیج اوروپا دهات گلو رونجوان ترکیه چه اماده کاریان دکن نها به ریاسکا پیم نیرا دنگ امریکا لی دیار بکر خج جان فرقیم به مرایه جبو برسفدانا وان پرسان خج دم باش روین خجه پشتی کو اف یک هات راگهاندن گلو نرین خلکی چیه ترس کتیه دل خلکی دلور؟ براستیجی از کارم بجم تند آوی فرمی ده هات راگهاندن شو ترس دمکی هبود نوا خلقی ده یعنی وقتی که امتشون ناو کولانا ناو چاشی بازارن خربار خیلی کسر برچاوی کسر من ماسک آجی دیدن لی بلا کود آلی فرمی ده نه هات راگهاندن هنه کی خلق راحت تر بو یعنی روشة علی باندورا پسیکولوژیک تا باشتر بون لی پشتی که دو بشه و که کتاج دست نشان کر وزیر ساقلمی ساعت 12 نوی دا لگور ساعت ترکیه 12 نوی شوی دا داخویانی دا و دست نشان کر کل استانبوله یعنی استانبول نگوتا لی پاش در کتوله که او ظلام لاستانبوله نخوشی کرونا کتیه سر سبه اسکارم بجم که یعنی نتن الوری لاستانبول لگلک باجران پسیکولوژی بلکه جی یعنی تفکر که پسیکولوژی که پیش جرا پیش خلقی بری خدا درمان خانه یعنی جبوی اون زنان تشتکو پیداست خوشم دزینفکتاسیون هنه و ماده دزینفکتاسیون هنه وکیدن ماسک و زبجم لپکتشنی و بیرنگی هاویدنی بری خدا نه مارکتا زبجم چه وان علاوه پاکیجی این دزینفکتان هبن مارکتا والا کرنه همان رنگ همان تشل بدراجی وصایه مثلا از کارم بيجم مارکت کی نزی مجی هیه وقتی امتشون منیرته کو بشا پاکیجی یعنی امور پاکیجی تو تشتک نمایه جبرو سدم یعنی باوی کی وکی پسیکولوژیک خف پیشی دچه خوارنه شپا دک سر هفدو وکی او تشنین دزینفکتاسیون لی ترسه کی مازد نه خلقی درش هی براستیشی بله باشه خج یک کس آنها کرونا های او یک هات راگاندن لی باجارک وکو استانبول کو افقام مازنه گمان خلکی هیا کو جمار زیده تر به لی نهاتی راگاندن یان تومار کرن؟ هلبت جبر کو روین یعنی استانبول سر خود دولته که براستیج علی هجماری واجی یعنی تو زانی کو او شرط دبجه یک جمرو با هفدو مترو که هفدو دور بسکنن جبوی کو یعنی او هلمان نگیجه هفدو لیل استانبول افتش چینا به افتش نمیمکنه و کی دش خو باوری که تزانی ایسال زبستان هنه کی سرت تر باسبو و گلک دیسا نخوشی هبون گریپ هبون و ایسال گله کس براستیج گله کسی که تمنی آن مازن جنخواشا ساتجان امد بن زاتوره یعنی پشکیوان اتحاب دبه جبری و نخواشین جیانا خوش دستان یعنی بگشتیج اسکارم بجم چند دکترین که بام پیوین لناخوز ناوی خو راست یعنی ناوی خو بیجن بیجن که کرونا شخو ترکیه هبو و گلک نخواشین واقعی گرانجی هنه لی جبر پرستیج یعنی جبر که ترسکا خوفه که مازن خلقیده چه نبه یعنی کاربدستین ترکیه خواستن بیانه کی پاش بخن لی وکی دی از کارم بیشم کو افدمه کی مثلا واسه سی هفته دیار بکرد بیشم کو لآمده چند نخوشخانه هنه نخوشان دولت نه دوسری طبقه وان کرنه وکی کارانتینا و بدرج گلک نخوشنه یعنی جرا پیشش خو پوسر گوتن واقع کی هه جبر و سدمه هر چقاس کو یعنی عالی فرمیده ما پیشراستی نکربه نخوش دکترم که بونا داخل گوتن هریب عالی فرمیده هی وکاناتیه لی ون خوب پارزن وکی کو اب نخوشید نوامده هیه وکی هر جاری پاکشی خو دقت بکن اجا انا نکی هشیاری زیاده تر بیه لی وکی وی او پانیک هی یعنی او روحیت پانیک زیاده بیه تشتکو از دنیرم دنا خلقی دبراستی ایرو مثلا گله کس زارکی خو نشاندن مکتبی دگر کو هر کس الهیوی بون کو ایرو دبستان ورن بطلانه یعنی بطلانه بدن نابر یعنی تعطیل بکن لی تشتکی بیرنگیش یعنی جویان لی از بریم وزارت پروردهی بریارک بیرنگی نسند گو اگر پیدوی ببینه دو هفته پیش سام باشه خجه درباره وی که آنها پشتی کو افیک هاتی را گهاندن و دیار دبه کو ترسک هیا
چه تجاوری کردن جالی حکومت یعنی و بریاره که بدن کو دبستان بین گرتن بله آنها از باور کم جبر کودنا و خلقی دا ترس زیاده تر نبه آن تشتکی یعنی تعطیل نکرده مثلا وزارت از بهشم جوان و لوان آکو سپوره حشته حف تشالاکی و اولمپیات هم بطال کرنه وکی تدبیر بله و حکومت شده بجه کو یعنی ای ویروس پشتی کو گرم زیاده بو احتمال هيا كو يعني كيمتر بجبر سدم هيك هي بياخو غريد انا او شرط مرجن كيش هواي براستيجي لي وكيدن تزاني توريزم تركيا دا تشتكي جرينجا يعني ابروديا تركيا دا هر سال 15 نيسان دا توريزم يعني حفله توريزم الداس بيتكر فلان دكن كو ابيا مهكي تاخير بكن يعني تشالاكين مازنتر يك بيكتن ابطال كرن مثلا چندين سيمينار هبون امده هاتن ابطال كرن وكيدن اسطنبول انقره يجي يعني ديفيجن مالي خوب السكن خوب باريزن باشه خجه گلک سپاس بو وان زانیاریا ده پهمنیرا دنگ امریکا خجه جان فرقین تو جمرا بویج دیاربکر گلک سپاس باش سچاوا د سرانسر دنیای ده بهای نفتی گلکی داکتیه بسپور دبیجن باندورا ویروسا کرونا لسر اکونومی گلکی چی دبه که کریزکی آبوری لبر دریه همو دولتان جهانیه بهای نفتی لسرانسر جهانه نزم بویه خلق بوی که دکیف خوشن خلق آسایی گلک آستنگیان دبینن او جا بهای نفت بیت خواره ده گلک باش بد بهای نفتا خاف کم بو پشتیک آپک نگشت جاره کفتنه که دگر روسیا او جی کو برهم اینانا نفته کم بکن جبو قربو کرنا وان زیانن ویروسا کرونا لبازرگانیا جهانی کرین ده برسفدانه ده عربستان سعودی را گهان کو او ده برهم اینان و بهای نفتا خو کم کن شلو و کار ده بیجن شارکم کرنا بهای نفته ده باندوره که مازن لبازرگانیا جهانی کرد Many producers گلک برهم هنر نفته هنه هجماره که زیده ده بازاری ده هیا ریجه که مازنه و داخواست لسر کمه بازرگان مازن نفته دیار کرد که روژا دوشنبه خرابترین روش بود دوان چند سالن بوریده روسیا وی کاری دکت وکو بشک جه استراتیجیا دم دریش بو موضوعی که کرد و زیانه بگه هینتوان لی ببوچون آوان دگدان آبوریا ساخلما امریکایه توم ادسد لکولر لکمپانیا شورمندی ماکرو ادوایسری دبیجید او صندوق که آماده باشیان یا اجتماعی بود دما شریه هی که 105 میلیارد روبله به تایبت بروژن حسایم برتنگ درست کریه اگر پیدوی به پاره هبتن جبر کمبونا بهای نفته چند لکولر دبیجن که ده افساده دا بکار اینان و دخوازین لسر نفته ده بردوان برفکین بونه چن جبر بلاف بونا ویروسا کرونا و خلکی دیگت که ده مالن خوبه بمینن For the first time, more than 11 بو یکم جار لدما 11 سالان دا مجاورید کرد لسال 2020 دا داخواز و بکار اینان لسر نفته کم بد هر سال حوصا کم دبو لی افجاره جبر ویروسا کرونا لچینه و روشا آبوریا جهانیه ترسا بلاف بونا ویروسا کرونا مارکتین جهانی هجاندینه شارزاد بیجن زده باری نظم بونا بهای نفته بگشتی دی بیت اگر پاشکتنا آبوریه ریوبر آژانس انرژیا ناف نتوی دبیجید دوید هاریکاری دی نافورا ولات مازن و بچیک دا هبید چونکی کفتنا آبوریا اک ولات دی کارت کرنه لآبوریا جهانی جی کرد. به هزاران پنابر لگل سنور ترکیه و یونانستان ده کم بونه که دخوازن هر ناوروپایی و هفته جی دنابرا ترکیه و بروکسل ده جوین ناورتر لسر رفش پنابران پیکات دهوربونی دوی راپور دیده حکومت یونانستانی ده بیجه دوی ویدیوی ده ترنبلا دوریای ترکیه هول ده که چپری نابر سنور ترکیه و یونانستان ده خراب بکه. ترکیه و ویدیوی شروع نکری و ویدیو بخواه جنهاتی پشراس کرن. لی ویدیو جو آلی هیزن ابلکاری خود ده ترکیه و هاتی بلاف کرن. ویدیو نشانی ده که چاوا پولیس یونانستانی بچکن راست ایریشی پنابران دکه که دخوازن درباز یونانستانی ببن. یونانستان او ادعایان رد دکه. ده همان دمیده روژا دوشنه سروک ترکیه جبو جوینه که آوارته سردن بروکسلی کرد.
A lot goes back to the EU-Turkey statement of 2016. ڕێککەوتنە 2016 ئادناوبەرە یەکێتی ئەوروپا و تورکی هێژراوایە. مە ئیرە گوت و پێشگر کاچا ئەمێڤێ بکاربینین. لەگۆر ڕێکەفتنە ساڵا 2016 ئەوروپا 6 میلیارد دلار پەرەدا بۆ ترکیە و دەربازبووینە کۆشبەرن ڕاوەستینە و لە شووناوی دەژی هەمویلاتیین ترکیە بە ئاسایی بکاربن هەرن ئەوروپایی. ترکیە دەبێژە ئەوروپا سۆزێن خۆ بجیهنانیە. The visa liberalisation has never materialised. سربەستیە ویزێ بە هەوڵاتیان تورک قەت چێنەبوو دە ساڵێن داویەدا و ئەو بوو پرزگرێگەک. ji ber vê jî Erdogan dibêjît eger hîn serbestiya vîzê nedin me, em ê penaberan birawistînîn. Yekîtî Avrupa dibêje Tirkiye şertên serbestiya vîzayê bi cih neaniye, bi taybet ji aliyê mafê mirovan ve pispor dibêjin bi rastî Brüksel dixwaze wan gotûbêj bike. I think it's possible that if Ez hezir dikim ku eger Ewropa şertên serbestiya vîzê bi zelalî bêje û pîçek jî pêrapêşinyar bike ew ê rêkeftina 2016 wê bi cih were. Rewşa penaberan li ser sînorê perîşan e ku di nav wan de bi hezaran zarok jî hene. Piraniya wan di nav konên vekir de radizin. Di aliyê din ve Serokê Tirkiye bi berdewamî behsa rewşa penaberan dike. Avrupa'ya gitmek umuduyla kara ve deniz sınırları... Jin û zarokên wan e yên hêvî dikirin biçine Ewropa û zehmetiyan dibînin. Welatên Rojava çi bû wan dikit? Maxema wan e? Ne. Dengê xwe dikin? Nexêr. Bi belavbûna vîrusa korona rewşa penaberan bêhtir ketiye di nav xeterî de. Grupek ji neteweyê yekbûyî serdana kampên li ser sînorê Yunanistanê dikin ku penaberan ji bo paqijkirinê agahtar bikin û pêşiya belavbûna vîrusê bigirin. Piştî vekirina sinûran di navbera Tirkiye welatên Ewropî de bi hezaran kes li ser sinûrê Tirkiye û Yunanê asê bûne. Zanyariyên zêdetir di vê raportê de. Daxwaza koçberên dixwazin li ser Tirkiye re derbasî Yunanistanê bibin û ji wir jî derbasî welatên Ewropayê bibe di roja nihan de didome. Ben çok ihtiyaç gitti. Divê ez li Tirkiye derkevim, ev dirbaş e lê derfetên karî gelek yê min. Karê hevjîna min tune ye, jiyan zor e û hemû tij bi bihan e. Berî niha baş bû lê niha ne. Min 4 zarok hene, ez ji bo jiyana we ditirsim. Niha li Xeraca Edirne bi sadan koçberên dixwazin li ser sînor û deriyan re derbasî Yunanistanê bibin hene. Hejmareke mezin ji koçberên Afganin. Şemsettin Cemalî ji yek ji van kesan e ku ev sê roja li Xeraca Edirne bi hevjîn û sê zarokên xwe re li vir dijî. Cemalî beriya 3 salan ji ber Talîbanê bireyên qaçaxî re bi malbata xwe re hatine Tirkiye û niha jî dixwaze here welatekî Ewropa. Üç çocuğum var. Sê zarokê min hene. Du ji wan diçin dibistanê. Ez jî nexweşim. Ez nikarim bixebitim. Ez xurdayan kom dikim. Ez bi xwe keldankerim. Ji ber nexweşiya xwe ez nikarim kar bikim. Ji ber wê jî ez mecbûrim xurdayan kom bikim. Ez rojên xwe wisa derbas dikim. Jiyana li vir ji bo me hinekî zor e. Ez ew qazdiraw qazanç nakim ku zikê zarokê xwe têr bikim. Cemalî bi malbata xwe re careyekê beriya di rojan dixwaze derbasî Yunanistanê dibe. Lê ew bi malbata xwe re beencam dimîne û careke din vedigere Tirkiye. Adını bilmiyorum. Ez navê wê nizanim, belê me dixwast ku em li ser deryayê derbasî Yunanistanê bibin. Em li botekî siwar bûn û me xwest em derbas bibin. Belê polîsên Yunanistanê derket pêşiya me û neheşt em derbas bibin û ji me re gotin hatin qedexeye. Em li vir disekinin. Bila rê verin vekirin. Netewên yekbûyî bila me bibin welatên wekî Almanya û İtalya. Em dixwazin bijîn, em tişekî din naxwazin. Bila netewên yekbûyî me kom bikin û bistînin. Em ti rewşeka gelek xirab dane. Li aliyeke din Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan daxwaz kir ku derbasbûna koçberan li ser deriyan re werin astenkirin. Sedem ji wek da ku pêşî li mirina koçbera were girtin hat diyarkirin. Sînorê Yunanistan û Tirkiye dê were vekirin anna ev nediyar e. Koçberên li Xeraca Edirne jî dibêjin jiyana niha dijîn nizanin ber bi ku dereve diçe. Ji ber ku gelek ji wan xaniyên xwe berdane û alavên xwe jî firotîne. Min botanî. Deng Amerîka, Edirne. Roja sêşemê polîsê Venezuelayê li paytext Caracasê de êrişê xwe peşendar kirin.
پلیس به گازا ایسوتی ایریش خوپشندر کی جالی ربر اپوزیسیون هوان گایدو دا کتبون کولانان به هزار خوپشندر لبر پارلمان ونزوئلا ده کمبون کو جالی پارلمانترین پارتیا سوسیالیست یه سروکی نیکولاس مادورو هاتیه به دست خستن پشتی دمکی بلاف کردن خوپشندران پلیس پارلمانترین اپوزیسیون بنچاف کردن دو جوان سربست هاتن بردن لی رنزو پریاتو هیچ بنچاوی دیه او خوپشندر دمکی ده پکتی کو نتوین یک بویی داخویانه راگان کوتی ده حکومت سروکی نیکولاس مادورو شرمزار دکه و دو بیجه اپوزیسیون مادورو دنا مترسیدنه سروک روسیا ولادیمیر پوتین دبیجه کو او دگل قانون کانویه تیدا بهیلا او دیسان خو کندید بکجبو سروکاتیه لیتنه اگر دادگاه دستوری و که قبول بکه. پوتین روژا سهشنبه افداخویانی دا لی پارلمانال ولایتا دوما بریاره پوتین ده سالا 2024 دا دست جه سروکاتی برده لگور دستوره سروک پشتی 6 سالان دوی دست جه کار خو برده لی بداخوازا جه پارتیا یکیتیا روسیا رنگ پوتین دیسان ببه سروک. لولات کامرون کو هفرگز خازی به توانه که تناسین گلک کس جعالی پولیسان و تنگرتن. روشا گرتیان پر آلوز دبه دمی او دبینن پارێزەر ناخوازن بەرەوانیە لەوان بکن. لێ پارێزەرا ژن ئالیس نکۆم بوویە دەنگێ هێڤیە ji بۆ هەڤرەگەز خوازن وی وڵاتی. یانێک کو کارێ بۆ یاخکردنا خانیان dike dibêje ew sê caran ji aliyê polîsên Kamerûn ve hatiye girtin bi gumana hevrekez xwaziyê. Ew dibêje demê yekem car hat girtin rûbirû gelek zehmetiyan hat ji ber dîtina parêzerekî ji ber ku ev babetek hestiyar bû. پشتی اساتی مگرتن من هر تشتکر دا پارێزەرێکê ببینم لێ مخابن ئەوی پارێزەرê min gel axifî qebûl nekir. Got ev tiştekî dirindane û ew nikarit berevaniye ji min bike. Ez naçarbûm peywendiye digel çalakvanan bikim. Li gor rêxistina mafên mirovan, Kamerûn zêdetir ji her welatekî diyê Efrîqî keysên yasayî li dijî kesên hevregezxwaz hene. Demê kesên hevregezxwaz tên girtin, ew çaverê dikin ku çalakvanên LGBTQ+ piştgiriya wan bikin yan jî parêzerên ku piştgiriya mafên hevregezxwazan dikin wekû Alice Nkom. Alice yekem parêzera jin bû li Kamerûn da ku kiyê li hevregezxwazan bike. Ew dibêje ew vêyekê dike ji ber ku gelek tund û tujî li hember hevregezxwazan heye. Bi taybet li ser cadê xelk êrîşê wan dike û tên girtin tenê bi gumana hevregezxwaziyê. Baca min day bû da kûkîkirina hevregezxwazan ew bû ku ez li gelek cihan net hatim wergirtin û gelek êriş li dijî min hebûn. Ew wekû parêzerekî li min nanêrin ji ber ku mafên hevregezxwazan li vir ne mafên mirovan e. Nikom helmeta xwe berdewam dike da ku qanûna Kamerûn ya tawan barkirina hevregezxwaziyê nehêle, lê taniha nikariye vêyekê biguhere. Lê wê kariye alîkariya nêzik sîh girtiyan bike da ku bû demekê dirêj di zindanê de nemînin. Çalakiyên Alice hiştiye ku gelek çalakvanên LGBTQ+ grûpan li Kamerûn dirûst bikin da ku bergiriyê lê mafê wan bikin. Karê xanim Alice Nkom ku wekû dayka me ye hiştiye em bi aşkira bêjin em hevregezxwazîn û bi dengê bilind daxwaza mafên xwe bikin da ku civak wekû mirovên asayî serederiye digel me bikin. Ji birî bergiriyê li mafên hevregezxwazan, Alice li dijî şerê cudaxwazan li Rojavayê Kamerûn çalakiyan dike. Di roja cîhaniya jinan de, Alice û gelek jinin din cilê reş kirin berxwe û xwepêşandaneka aştiyê bi rê vebirin ji bo bîranîna jinin di şerê 3 salan de hatin kuştin. Serokê Amerîka Donald Trump dîwarekî lê derdorê qesra spiya wa dike. Rexnegirin wî dibêjin ev nikariye li snorî Meksîkayê de dîwarek ava bike li ev dîwar li Washingtonê çê dibin. Yek ji cihên herî zêde wêne lê tênekeşanan li Washingtonê wan baryeran hatiye perdekirin ji ber ku percanê nû dihê çêkirin bo qesra spî. Pişka yekem hatiye çêkirin û nêzîkî 4 mîtr wan bilind e. Hemen doqa ji percanê berî bilindtir e. Dîrokên wê jî stûrtir û saxlamtir in. Her wiha teknolojiya dijî pêhevçûnê û çûnana da jî heye.
مزنهیا پرجان همان دو قات مزنتر و پاراستنا و بهستر بویه. جبر ویه که همو پارچه دویا بهن ساخلم کرن. باریره یکم یا قصراسبی تخته بون او تسری سالین 1800 آندا جالی توماس جفرسون و هاتبو چکرن. پشت و سالان باریرین بر او آسن هاتن دانین. مبستا باریرن ارنه بکو گل جدر و بهلیتن. میوان پا آوه یک سربست ناو قصراسبی دا دیگریان. ویجا وی رنگی کتن آجور و چون قاتا دوی صناهی بو. اوجی جهه کارکرنا سروکی بو. بری ملی روجاوا به چکرن. ویجا حساب بکه سروکی هول دا کار خواه بکه بله در دوراوی تجبون جه کسین کار دخواستن. لوبی دکرن و ین دخواستن دگلوی بجون آنجی بو دمکی کرجی با سروکی ببینن. حتی سالین 1920 سروکان بریاره هاتو چوا مروان ددا. دیماهی که پشت ماوکی 36 سالان 3 سروکین سرکار هاتن کشتن. استخبارات امریکی بریاردا کو اولهیه وی که بن کنترل خوادا. پرس اوه که هون نشن تنه دیزاینا کون دوقات مازن بکن. براستی دوید هون جی نوه بفکرن که او پرچه نوی جه چه هاتنا چکرن. چاولریه کو چکرنا وی سالا 2021 دا خلاص ببه. پاشی دبه کو بال بزوری سر دیزاینه که مازن جبو همو درو برین قصراسبی. پلانه که هم اولهی و هم جی جوانتی بده برچوان. جبر وی یکی راستی او دکارن تشتین هی ناف یک بهلدن و تشتکی در بخن میدانه. لی ترکیه ریجه به کاریه بلندتر دبه و او یک کارگریه لسر جیانا بملیونان رونجوانان دکه. Li Tirkiye rêja bêkariyê her diçe bilind dibe. Ji ber vê jî hejmarek zêde kes an dawî li jiyana xwe tînin, an jî di kolanan da jiyana xwe dest didin. Ciwanê bi navê Mevlûd Dayan jî ku ji ber xîzaniyê bermahî berhev dikir û difirot, di dazdê rêbandanê da li navenda bajarê Wanê di nava kolîkekê da mirî hatibû dîtin. Sedeman berina wê piştî rapora otopsiyê dê encam bibe. Lê tê gotin ku wî ji ber sarmayê û bikaranîna tiryakê jiyana xwe ji dest daye. Em du çîroka jiyana dayan û malbata wî ketin. Gelo çawa hate vê astê û di rewşek wiha da jiyana xwe ji dest da. Mevlûd Dayan zewî cîbû û du zarokên wî hebûn. Piştî bêkar ma wî bo firotinê dest bi berhevkirina bermahiyên kolanan kir. Lê pereyê qezanç tê kir têra debara wî nekir û ji ber vê sedemê hevjîna wî ew terikand. Birayê Mevlûd Dayan Sadî Dayan dibêje ku ew jî wekî birayê xwe bêkar e û ji ber tunebûna derfetan wî di sarmayê da jiyana xwe ji dest daye. Birayê min feqîyetê da ew jî enî ma bêyîş nezanî dê çi ket. Bixwe çû hurdacılık ki ev hurdacılıkê jî şevê saet duyê siyê çû zaten vê saetê hurdacılık hebû. Demê baqir bixwe tiştê xwe xirtke pêgê çîma xwe pê dîtke. Dayîka Mevlûd Dayan Hayat Dayana 53 salî got ku kurê wê bê xwedîtiyê û xîzaniyê ketiye nava vê rewşê û wiha hewar kir. Eyvallah kesê çavê xwe nede, kesê yardima we nedike, kesê berê xwe neda bicikêt. Ez bûm, ez û ev bûn, min da kulek. Em jî me çi nebû berê xwe daynê geçma û pê bikey. Hagirê berbîte min kesê hal minîne. Hagirê berbîte min kesê hal minîne. Hagirê berbîte mêlakê min. Gelek daydet kurê min ên ma dilê min da. Bicikêtiye soqaqat. Hagirê berbîte min. Sadî Dayan diyar kir ku birayê wî ji ber ku şev û roj li kolanan bermahî kom dikir û bi hin kesên nebaş ra têkilî danabû, dest bi bikaranîna tiryakê kiribû. Ma bê îş çaresiz maş min dixwast çi destê min da jî nebû çoş xelkê dixwast ev bû çû taxilmiş bû gel gencan alışmışı wê diyekê sonra me tedaviya jî ki dîsa aynî nehêla ma bê çaresiz işte ev olayatası. Herî dawiyê Dayan got ku ji bo peydakirina kar ew serlêdanê dike. Li heta nehe tu encam bi dest nexistiye û ji ber vê rewşê ew neçar maye. Biçikê min got tiştekê ji min dixwazin ez neyînim ez şevê nayme biçikê xwe dan kirin ki heta eyalê min nevê da ji min nexwazin. Du eyalê min du yed birayê min ên ma destê min da jî bêyîşim ez zana ez dê çikim.
Li gor rapora Partiya Komariya Gel CHP di sala 2019 da ji ber bêkariyê herî kêm 45 kesan dawî li jiyana xwe anîne. Herî kêm 1 milyon bêkar zêde bûne û hejmara bêkaran li Tirkiye gihiştiye 4 milyon 600 hezar kesa. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. Bi vê raportê em hatin dawiya bernameya Kurd Vizyon ya vê hefteyî heta hefteyê bê biminin dixêr û xweşî de. Her şadın.